Ovo je naše jutro. Dobro jutro, 8 sati je 5 minuta, danas je 13. avgust, a ovo je još jedno naše jutro. Dobro jutro i sa moje strane, sa vama ovoga jutra Milić Petrović, Darko Dimitrijević i Miljana Kovašinac. Kao što rekao, danas je 13. avgust, dan kada su u Goraždevcu stradala 2 dečaka u napadu, još uvek neotkrivenih počinioca i 4 ranjeno u momentu dok su se kupali na obali reke Bistrice. Da, tog 13. avgusta na reci Bistrici stradala su 2 dečaka i 4 je ranjeno. Danas obeležava 16. godina od zločina na Bistrici. Upravo tako, pričat ćemo u drugom satu o ovome, naravno ima i sadržaja koje će biti u vestima. Ostanite uz naše jutro u nastavku našeg programa. Pripremili smo dosta zanimljivosti za vas i ovog jutra. Družimo se sve do 10. Budite uz naše jutro. U prvom satu najvažnije vesti, sportske vesti, servisne informacije, dnevni radio magazin i vremenska prognoza. Počinjemo sa muzikom pa se ponovo vraćamo u studiju. Ovo je naše jutro. Evo nas ponovo u studiju. U nastavku slede najvažnije vesti. 16 godina od zločina na Bistrici, obeležavanje u Goraždevcu i Beogradu. Danas se navršava 16 godina od ubistva srpske dece u Goraždevcu. Ubijeni su iz automatskog oružja rafalom dok su se na letnjem raspustu kupali u seoskoj reci Bistrici. Teško je ranjeno još 4 dece, ubice nisu pronađene, a istraga je obustavljena 2010. godine. Sredinom i krajem 2015. godine na ovo selo izvršeno su još 2 gotovo identična napada, srećom bez žrtava. Parastos u Goraždevcu je u 10 časova, postavlja se i spomen ploča na Bistrici porodice protiv. U crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu u 10 časova služit će se pomen Ivanu Jovoviću i Pateliji Dakiću. Parastosu će prisustiti pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Zoran Bojović, koji će kasnije obići grobove dečaka i položiti venac na spomenik žrtvama stradalim u NATO bombardovanju. Najavljena je i postavljanje spomen ploče na mestu ubistva Ivana i Pantelije, takođe je potvrdila Kancelarija za Kosovo i Metohiju kroz svoje saopštenje. Međutim, Aleksandra Dakić Jovović, sestra ubijenog Pantelije Dakića, preko svog Facebook naloga poručila je da porodice nastradalih nisu dale svoj pristanak za ovaj gest. Prema njenoj tvrdnji, spomenik na mestu stradale dece namerava da postavi opština Peć sa sedištem u Goraždevcu. Ove vlasti optužila je da se ploča postavlja ne samo bez pristanka, već i bez prethodnog obaveštavanja porodica. I pre 2 godine pojedini članovi porodice ubijenih dečaka su bili nezadovoljni odnosom vlasti prema ovom slučaju. Spasoje Dakić, brato strica ubijenog Pantelije Dakića, je tokom tadašnjeg obeležavanja sećanja na ovu tragediju sa negodovanjem reagovao na obraćanje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića kod spomenika žrtvama. Posle toga je na groblju i medijima preneo sličnu poruku. Godišnjica ovog zločina biće obeležena u Beogradu u 12:44 u spomen sobi Kosmetske žrtve u Palati Beograd. Događaj organizuje Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, a prisustvovat će mu pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. 13. avgusta 2003. godine na licu mesta ubijen je Ivan Jovović, dok je 12-godišnji Pantelije Dakić povredama podlegao u Pećkoj bolnici. Bogdan Bukumirić, Đorđe Ugrenović, Marko Bogićević i Dragana Srbljak teško su ranjeni. Najteže povređeni Bukumirić je prebačen u tadašnju francusku vojnu bolnicu u Južnoj Mitrovici, a na putu do bolnice napadnuto je i vozilo hitne pomoći. Posle prve operacije Bukumirića bez znakova života ponovo hitno prebacuju u drugu bolnicu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, a odatle helikopterom na VMA u Beograd, gde je 6 dana bio u komi i preživeo 4 teške operacije. Počinioci nikada nisu pronađeni.
Na Goraždevac je i 2015. godine u 2 navrata 9. jula, odnosno 7. decembra iz teškog automatskog oružja pucano, a spomenik žrtvama stradalim u NATO bombardovanju i deci stradalo je na Bistrici, koji se nalazi u centru Goraždevca, zapaljen je i rušen. Napad u decembru osudili su srpski zvaničnici, međunarodni i kosovski. U Goraždevcu je u februaru 2016. postavljen obnovljeni spomenik žrtvama NATO bombardovanja i dvojici dečaka stradalih na Bistrici, koji je porušen u napadu početkom decembra 2015. godine. Kako je tada navedeno, spomenik je obnovila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U nastavku i ostale vesti, bivši pripadnik OVK Tomar Morina, koji je uhapšen u Severnoj Makedoniji po srpskoj poternici, biće danas oslobođen, javljaju kosovski mediji. Kako prenosi Insajderi, ovu informaciju je potvrdio Gurakuča do Bruna, Morinin rođak. Odluka je doneta, ali nije mogao biti oslobođen danas, to je juče, zato što u zatvoru još nisu dobili odluku suda, rekao je Insajderu, prenosi Kosev. Tomora Morinu policija Severne Makedonije uhapsila je 24. jula na osnovu Interpolove poternice koju je izdala Srbija pod sumnjom da je izvršio ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Dan kasnije njemu je određen 30-dnevni pritvor. Norvežanin Kristijan Kaš, bivši oficir KFOR-a, zadužen za odnose sa javnošću, izjavio je da je Florime Jupi, kojim je suđeno za napad na autobus Niš Ekspresa 2001. godine, kada je ubijeno 12 Srba, a više njih povređeno, pušten jer je radio za CIA. Kaš je za list Politika rekao da je nemoguće pobeći iz Bondstila gde je Ejupi bio zatvoren, već je on pušten. Glavni istražitelj Joe McAllister bio je mnogo besan na KFOR jer je asfaltirana rupa na putu koja je nestala usled eksplozije. Izgovor je bio da mora da bude normalizovan saobraćaj. McAllister je hteo da uhapsi Ejupija, ali je on zapravo radio za CIA, rekao je Kaš, dodajući da je to što kaže dokazao McAllister. Prema njegovim rečima, kada je misija došla na Kosovo, trebalo je da uvede policijski čas, vojni zakon. Umesto toga, htjeli smo da budemo heroji i oslobodioci, dozvolili smo da OVK postane kosovska policija, rekao je Kaš, govoreći o najvećim greškama međunarodne misije. Poslanik Samoopredeljenja Redžipa Selimi izrazio je sumnju da do vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu neće doći jer vladajuće stranke nisu spremne za njih, prenosi gazeta Ekspres. Od ostavke kosovskog premijera Haradinaja krajem prošlog meseca na političkoj sceni u Prištini se neprestano govori o parlamentarnim izborima, međutim izostaje odlučnost stranaka da što pre obezbede uslov za raspisivanje izbora. Odugovlačenje procedure raspuštanja Skupštine poslanik Samoopredeljenja Redžipa Selimi vidi kao dokaz da kosovski predsjednik Hašim Tači i vladajuće partije nisu spremne za izbore. Sumnjam da ćemo ići na izbore pošto partije na vlasti nisu u svojim najboljim danima, ali činjenica je da su se sve partije sastale i da su spremne za izbore. Ima i partija koje izjašnjavaju se za izbore, a nisu spremne, rekao je Selimi. Čitava gozba, praćena rafalnom pucnjavom, odigrala se pred očima pripadnika kosovske policije, ali gle čuda, za sada niko nije priveden u policiji, prenosi Signal. Premijer u ostavci Ramuš Haradinaj proslavio je uz oružje na jednom događaju u opštini Dečani. Šef vlade, navodi Signal, ponešen zvukom patriotskih pesma, zapucao u jednom trenutku iz vatrenog oružja, a pridružile su mu se i druge osobe sa oružjem. Iako nije imao oružje za pojasom, Haradinaj je uzeo revolver od drugih u čijem je društvu bio na zabavi. Pored premijera Ramuša Haradinaja, izvori su rekli da je i njegov brat Daud Haradinaj takođe pucao više puta. Događaj se odigrao još 16. juna ove godine u mestu Bješka Bela u Dečanima povodom 20. godišnjice oslobađanja opštine Peć i Dečani, prenosi Signal. Kosovska policija zaplenila je u subotu u Podujevu jedan kalašnjikov, 2 pištolja i 21 čauru od metka različitog kalibra nakon pucnjeve na porodičnoj proslavi. U subotu oko 22 časa u mestu Glavnik u opštini Podujevo od 3 muškaraca albanske nacionalnosti zaplenjena je jedna puška AK-47, 2 pištolja i 21 čaura od metaka različitog kalibra iz kojih je pucano tokom porodičnog slavlja, navodi se u 20-časovnom izveštaju kosovske policije.
a sinoć nešto pre 11 sati uveče u Leposaviću je došlo do saobraćajne nezgode kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim delom automobila upao u kanal, zabeležila je kosovska policija u 20-časovnom izveštaju. Uz nesreći koja se dogodila na putu Mitrovica-Jarinje u mestu Tvrđin, opština Leposavić, učestvovalo je jedno vozilo marke Toyota sa registarskim oznakama Srbije, kojim je upravljao muškarac PM, državljanin Srbije, sa mestom boravka u Rudnici, potvrdio je za Kosev portparol kosovske policije za region Sever poručnik Branislav Radović. Sumnja se da je do nesreće došlo nakon što je vozač usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad svojim automobilom, koji je izleteo van kolovoza i prednjim delom upao u kanal pored puta, a zatim se prevrnuo na krov. Za razliku od dosadašnjih izveštaja o tome kako se strane valute, pre svega vidljivo preko dijaspore, slivaju na Kosovo već decenijama, redakcija Radio Slobodne Evrope na albanskom tvrdi i da se sa Kosova u zemlje Evropske unije šalju milioni evra. Prema zvaničnim podacima Centralne banke Kosova, samo u prvih 5 meseci ove godine oko 13 miliona evra bila je vrednost odlaznih doznaka, dok je prošle godine to iznosilo 39 miliona evra, i to za strance koji privremeno žive i rade na Kosovu. Stručnjaci za finansijska pitanja tvrde da je većina doznaka sa Kosova namenjena stranim misijama na Kosovu, pre svega UNMIK-a i EULEX-a, studentima sa Kosova koji studiraju u različitim zemljama Evropske unije. A otprilike 300 metara od vlade zgrade Kosova nalazi se mali kafić koji i dalje posluje kao sportska kladionica, mada je kockanje na Kosovu zakonom zabranjeno. Iako su stolovi prazni i ne možete naći ljude koji gledaju fudbalske utakmice na zidnim televizorima, ljudi u tom lokalu mogu da se klade. Unutra je samo jedan radnik sa laptopom koji je od skoro postao deo kolektiva, jer se očekuje da počnu utakmice najjačih fudbalskih liga u Evropi i svetu. Ne možete pronaći čak ni tikete za klađenje u kanti za smeće, ali ljubitelji sporta mogu da se klade preko interneta i sve je to jednostavan postupak. Možete čak i da se kladite iako uplatite 1 evro ili 50 centi, ali nećete dobiti tiket. Možete da ga fotografišete na ekranu laptopa kako biste proverili da li će vam izaći pobednički tiket i da li ćete dobiti novac. Većina onih koji se češće klade su pretplaćeni i mogu se kladiti, a da i ne dolaze u taj lokal. Kockanje je postalo ilegalno na Kosovu nakon stupanja na snagu zakona o zabrani igara na sreću koji zabranjuje rad kockarnicama u narednih 10 godina. Prema izjavi advokata Udruženja za igre na sreću Granita Vokšija, zakon je ovu aktivnost učinio ilegalno. U nastavku slede i ostale vesti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je uveren da strane službe nadziru e-komunikacije njima bezbednosno interesantnih ljudi u Srbiji. Potpuno sam siguran da strane službe i danas pokušavaju da nadziru elektronske komunikacije ljudi u Srbiji koji su njima bezbednosno interesantni. Na prvom mestu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović za Večernje novosti. A u beogradskom naselju Borča sinoć oko 23 sata došlo je do masovne tuče u kojoj je muškarac star 24 godine zadobio teške povrede. On je sa više uboda prevezen na reanimaciju, rečeno je jutro stanju u hitnoj pomoći. U tuči su lakše povređeni na 2 muškarca stara 23 godine i oni su prevezeni na urgentni centar. Vreme u Srbiji danas će biti sunčano i veoma toplo, a Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje jer će temperature biti i preko 38 stepeni. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna preko 38 stepeni. Hidrometeorološki zavod je najavio i da će u utorak ujutru i pre podne u Banatu, u Podunavlju i Pomoravlju duvati topla košava, odnosno umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno dostizati i udare olujne jačine. U Mostaru je juče u popodnevnim satima izmerena temperatura od 41 stepen Celzijusovih u ponedeljak, a živa na termometru je na suncu dostizala čak 50 stepeni na suncu. To su, kako je objavio Federalni hidrometeorološki zavod, bila merenja od 16 časova, prenosi Radio televizije Republike Srpske. Toplotni talas dostigao je u ponedeljak vrhunac u zemljama regiona. Prema prognozama meteorologa,
Slično vreme će biti i danas, a tokom popodneva najavljuje se drastična promjena. U blizini železničke stanice u Kumanovu je izbio veliki požar, zbog čega je u prekidu saobraćaj kod graničnog prelaza Tabanovca između Severne Makedonije i Srbije. Kako je javila televizija Telma, gori više stotina drvenih pragova koji su nedavno izvađeni sa pruge jer su oštećeni kada se prevrnuo teretni voz. Železnički pragovi su namazani katranom, zbog čega se širi gust dim i nepodnošljiv miris, a požar gasi više desetina vatrogasaca sa 8 protivpožarnih vozila. U nastavku vesti sveta, Norvežaninu osumnjičenom za pucnjavu u džamiji u predgrađu Osla i za ubistvo polusestre određen je jednomesečni pritvor. Odluku je doneo okružni sud u Oslu. Osumnjičeni Filip Manhaus, koji se pojavio pred sudom sa modricama na očima, licu i vratu, izjasnio se da nije kriv za napad u džamiji i tražio je da bude oslobođen, rekao je njegov advokat. U južnom predgrađu Bagdada u skladištu oružja izbio je veliki požar, posle čega su usledile eksplozije, a tom prilikom poginula je jedna osoba. U eksplozijama je 29 povređenih, među kojima većinom deca. Požar je izbio u jednoj od baza šiitskih snaga samoodbrane, a u njemu su bile retke rakete kratkog dometa, preneo je Reuters pozivajući se na bezbednosne izvore. Britanske obaveštajne agencije očekuju da će uprkos planovima za izlazak iz Evropske unije i dalje održavati bliske odnose sa evropskim i drugim stranama špijunskim službama. To je objavio Reuters pozivajući se na izvore britanske vlade. Rok za izlazak Britanije iz Evropske unije je 31. oktobar, a u tom kontekstu postavljaju se pitanja da li bi sadašnji sporazumi o razmeni obaveštajnih podataka sa partnerima Unije od podataka putnika do naloga za hapšenje mogli biti ugroženi, piše britanska agencija. Bile su ovo najvažnije vesti, ostanite i dalje uz naš jutarnji program, u nastavku slede sportske vesti. Ovo je naše jutro. Ovo je naše jutro. U nastavku sportske vesti, košarkaši Srbije pobedili su Litvaniju 95-91 u drugom međusobnom duelu u 3 dana, ovaj put u Kanausu. Selektor Aleksandar Đorđević je mnogo kombinovao i uigravao, pa je Srbija igrala sa dosta oscilacija, ali pored toga naš tim je nadigrao jednog od kandidata za medalju na Mundobasketu. Srbiju je opet nosio NBA trio kao i u Beogradu pre 3 dana, posebno je zablistao Bogdan Bogdanović sa 27 poena i 5 asistencija uz odlučujuće koševe. Za pobedu najbolje ga je pratio Nikola Jokić sa 14 poena uz po 5 skokova i asistencija. Kada je on bio na parketu, Srbija je potpuno kontrolisala ritam igre i parirala Litvaniju reketu uprkos dominantnom Jonasu Valančunasu. Kao i u Beogradu, udarni trio je kompletirao Nemanja Bjelica sa 11 poena uz važne koševe u trenucima kada su Litvanci imali inicijativu. Dvocifren učinak imao je i Miroslav Raduljica sa 10 poena, dok je Vasilije Micić podelio 7 asistencija. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je da i dalje postoji mogućnost da Miloš Teodosić zaigra na Mundobasketu. Srpski playmaker obnovio je staru povredu stopala na pripremnoj utakmici protiv Litvanije u Beogradskoj Stark areni, a nove informacije su rekle da je Teodosić pored toga povredio i tetivu. Bilo je sigurno da će Teodosić neko vreme provesti van parketa, a kružile su i priče da će propustiti čitavo svetsko prvenstvo, da bi Đorđević bar za sada demantovao te glasine. Disciplinska komisija UEFA drastično je kaznila Partizan zbog ponašanja navijača na meču sa turskom Malatijom. Crnobeli su kažnjeni sa 2 utakmice bez navijača na domaćem terenu u narednim nastupima u evropskim takmičenjima. Kako se navodi na sajtu UEFA, Partizan je kažnjen zbog rasističkog ponašanja, a koje se ogleda u zastavi sa obeležjem keltskog krsta i povicima bivšem igraču Crvene zvezde Michelu Donaldu, o čemu je UEFA obavestio predstavnik organizacije FARE. Osim toga, Partizan je kažnjen i novčano 24.000 evra zbog bacanja predmeta na teren, bakljade i blokiranja stepeništa.
iako je zvanični spiker nekoliko puta tokom utakmice zamolio navijače da ne blokiraju stepenište. Kazna je izrečena po hitnom postupku, a na kojem su sigurno uticale prethodne koje su crno-beli dobijali zbog sličnih dešavanja u Humskoj. Partizan će pokrenuti žalbeni postupak na stadionu Partizan u četvrtak. U pobedi nad Malatijom 3-1 bilo je 22.632 navijača. Crno-beli u četvrtak gostuju u Turskoj. Fudbaleri Bayerna, Wolfsburga, Stuttgarta i Karlsruhea plasirali su se u 16. finala Kupa Nemačke. Bayern je bez problema slavio protiv Energije Cottbusa 3-1 u gostima uz 2 gola Roberta Lewandowskog. Wolfsburg se zamalo obrukao protiv treće ligaša, slomio je domaći Helscher tek posle produžetaka sa 5-3. U nedelju su dalje prošli HSV, Leipzig, Union Berlin, Hertha uz asistenciju Marka Grujića u pobedi u Eichstadtu 5-1, te Eintracht uz gol i asistenciju Filipa Kostića. U subotu su ubedljivi bili Schalke, Leverkusen, Verde, dok je ispao Augsburg, a u petak su u gostima slavile obe Borusije. Žreb parova drugog kola održat će se 18. avgusta, a mečevi su na programu 29. i 30. oktobra. Srpski teniser Miomir Kecmanović slavio je sa 6-3, 6-3 protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassima u prvom kolu turnira u Cincinnatiju. Auger-Aliassime se pre ovog duela dva puta odmerili i Kecmanović su pre ovog duela dva puta odmerili snage i oba puta je slavio kanadski teniser, ali je sada situacija bila potpuno drugačija. Bile su ovo najvažnije sportske vesti, ostanite i dalje uz naš jutarnji program. Nakon muzike na redu su i servisne informacije. Ovo je naše jutro. Evo nas ponovo u studiju, u nastavku servisne informacije. Što se tiče prelaza ovoga jutra, na pojedinim prelazima ima gužve. Na prelazu Merdare su ovoga jutra najveće gužve. Na ulazu na Kosovo zadržavanje od 5 do 10 minuta, a na izlazu sa Kosova zadržavanje su oko 2 sata, od 110 do 120 minuta, kolona je duga preko 150 metara. Takođe i na prelazu Mučibabe na ulazu na Kosovo čeka se preko 45 minuta, kolona je duga 350 metara, na izlazu sa Kosova od 5 do 10 minuta, kolona duga oko 100 metara. I na prelazu Bela zemlja ovoga jutra ima zadržavanja od 10 do 15 minuta i na ulazu i na izlazu sa Kosova, kolone oko 30 metara u oba pravca. Takođe i na prelazu Vermice ovoga jutra ima gužve, zadržavanje od 5 do 10 minuta na ulazu na Kosovo, kolona oko 40 metara. I na prelazu General Janković zadržavanja i na ulazu i na izlazu oko 10 minuta, kolone oko 30 metara. Na ostalim prelazima zadržavanja su uobičajena od 3 do 5 minuta bez gužvi. Putni pravci su čisti i prohodni. 8 sati 42 minuta, ostanite i dalje uz naš jutarnji program. Nakon muzike sledi i dnevni radio magazin. Slušate dnevni radio magazin. Zanimljivost dana. Tokom istorije brojne žene na neprocenjiv način dale su svoj doprinos svetu uprkos tome što su bile suočene sa polnom diskriminacijom. Čovečanstvu su doprinele izumima bez kojih danas ne možemo zamisliti život. Evo nekih važnih stvari koje svakodnevno koristimo, a za koje možda i niste znali da su proizvodi ženskog uma. Radnica u fabrici pamuka Margaret Knight 1868. godine izumela je papirnu kesu, ali muškarac pod imenom Charles Annan pokušao je da ukrade njenu ideju i prvi je patentira. Knight ga je tužila i nakon duge pravne bitke pobedila i dobila patent za svoj izum. Mary Anderson davne 1903. godine setila se kako bi brisači na automobilu bili izuzetno korisni. Šipku sa gumenim dodatkom koji prijanja na staklo patentirala je godinu dana kasnije.
Dostignuća u telekomunikacionim istraživanjima dr. Shirley Ann Jackson dovela je do izuma identiteta pozivaoca i poziva na čekanju. Dnevni radiomagazin. Dr. Marija Telkes odgovorna je za prvi sistem grejanja na solarnu energiju. 1925. godine preselila se u SAD i zaposlila na projektu koji se bavio isključivo ovom problematikom. Godine 1940. razvila je i učinila dostupnim prvi solarni sistem grejanja za domaćinstva, a u realizaciji projekta pomogla joj je još jedna uspešna žena, arhitekta Eleanor Raymond. Nancy Johnson je 1943. godine izumela prvi ručni aparat za pravljenje sladoleda. Iako sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo ko je zaista prvi proizveo pivo, podaci do kojih su istraživanjima došli istoričari govore kako je to bila žena, tačnije žene. Naime, pre 7000 godina u Mesopotamiji žene su bile zadužene za proizvodnju piva. Bila je to veština koju su znale samo i isključivo pripadnice lepšeg pola. Dnevni radiomagazin. Prve protivpožarne stepenice na spoljašnjoj strani zgrade koje bi u slučaju opasnosti poput požara trebalo da olakšaju evakuaciju 1897. godine izumela je Anna Conley. Verovali ili ne, zaštitni balistički prsluk, poznatiji kao pancir, izumela je žena. Njeno ime je Stefani Koleka. Istraživanje koje je sprovodila rezultovalo je izumom pancira, tačnije materijala koji se koristi u njihovoj izradi. Izum je patentirala 1966. godine. Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju. Ovo je naše jutro. I danas će biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni, osim na severozapadu gde će biti nešto prijatnije sa najvišom dnevnom temperaturom oko 32 stepena, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren na jugu Banata, povremeno jak, jugoistočni tokom dana, u skretanju na severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna danas do 38 stepeni. Krajem dana i u toku noći se u severnim i zapadnim krajevima očekuje jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Evo nas ponovo u studiju, 9 sati i 1 minut, najava za naš drugi sat. Nakon muzičke numere imat ćemo i gosta u studiju, predsjednika privrednog organa opštine Peć, Miloš Dimitrijević, bit će naš gost. Povod za razgovor je 13. avgust i novonastala situacija oko neslaganja postavljanja spomen ploče na reci Bistrici. Takođe, u drugom satu govorit ćemo i o nesuglasicima. Nesuglasice o zemljištu oko manastira Visoki Dečani se nastavljaju. Nezaposlenost, glavni problem mladih, tu je i dnevna štampa ovoga jutra, naravno na kraju još jedan dnevni radiomagazin i vremenska prognoza.
Ostanite i dalje uz naš jutarnji program. Ovo je naše jutro. Devet sati i 6 minuta, ponovo smo u studiju i kao što smo najavili povodom 13. avgusta obeležavanja 16 godina od stradanja dece na reci Bistrici, sa nama je Miloš Dimitrijević, predsjednik privremenog organa opštine Peć. Miloše, dobrodošli u našoj emisiji. Ne lep povod za razgovor, ali danas se obeležava 16 godina od stradanja dece na reci Bistrici. Nastao je problem povodom postavljanja spomen ploče na reci Bistrici. Čija ideja je bila da se spomen ploča postavi na reci i od kad potiče ta ideja? Pa pre svega dobar dan za ovaj nama danas da kažem tužan dan, 13. avgust, kada su deca ubijena na reci Bistrici. Posle 16 godina, nažalost, ubice nisu pronađene, istraga je obustavljena i mi svi kao građani Goraždevca saučestvujemo sa roditeljima ubijene dece i ranjene dece. Svih ovih godina su bili veliki napori da se počinioci nađu, međutim do toga nije došlo, koje mi kao privremeni organ ili kancelarija nismo krivi niti možemo bilo šta da mi uradimo jer smo nemoćni. To su mogli da urade međunarodna zajednica i kosovske bezbednosne snage koje su nažalost i ovog trenutka zatajali kao i mnogo puta do sada. Ja mogu jedno da kažem da smo mi kao rukovodstvo uradili dosta toga i mislim da ovo što se desilo zadnjih dana, ja sam bio u Bijeljini i ideja je potekla od Kancelarije za Kosovo i Metohiju, to jest da bi se postavila to spomen obeležje koje bi po meni možda i nije ništa strašno, možda i nešto bolje, da se malo više to podigne na taj nivo i da bi se ponovno potegla istraga oko ubistva dece. Mi smo bili u Bijeljini, to je bilo negde u petak kad je to bila inicijativa i znači mi smo obavestili sveštenika, sveštenik je otišao kod roditelja ubijene dece, pitao ih je šta je on razgovarao, ne znam, ja sam posle toga otišao u nedelju u Osojene, znači razgovarao sa vladikom Teodosijom, gde je rekao, ok, to je odlično, mi ćemo da pitamo roditelje, bez roditelja ne možemo ništa da uradimo. Ja i Ranko Zdravković smo otišli u nedelju u 7:15 uveče, kod porodice Jovović, međutim tamo nismo naišli na razumevanje koje oni nisu prihvatili. Ja znam da je taj njihov bol i gnev veoma težak i mi se saučestvujemo u tome i razumemo njihov bol i tugu. Nije to da mi ne razumemo, nego razumemo. Prema tome, nekim lažnim špekulacijama koje kruže, nisu da smo mi htjeli na silu da to postavimo, ili kancelar ili mi, nije tačno. Mi smo pitali roditelje, znači roditelji nisu prihvatili tu ideju, razumemo njihov bol, šta su se oni nama rekli, nije problem, mi njih razumemo u potpunosti, ali znači kad nisu prihvatili, od toga nema ništa. Znači nismo hteli mimo njine volje, niti jedan, bilo ko da je to neko hteo da postavi, jer mi svi imamo decu, ne daj Bože, nekom bilo da se šta desi ružno, dosta je nas se zadesilo i tuge i bola i i bol i tuga, to nikad ne može da se izleči. Prema tome, šta je sveštenik rekao njima, ne znam, ja znam šta su oni nama rekli, da to ne prihvataju i tu ništa ne piše, ništa strašno, možda pročitaš, ja sam ti dao. Ono što piše po Facebook stranicama, znači da je neko hteo na lukavski način da... Ja i to razumem, ali nije tačno to i ta ploča neće da se postavi bez saglasnosti roditelja. Jer mi nećemo da ulazimo u sukoba imamo dosta, nećemo u probleme da ulazimo, znači ta ploča je ostala, treba da se uradi, to obeležje nije urađeno zbog, kako kažem, nesaglasnosti roditelja. Nisu saglasni tome. Na ploči je trebalo da piše Srbine na ovom mestu stradanja i bola prisjeti se naše dece Pantelije Dakića i Ivana Jovovića. Dok god teče Bistrica, pamti njihove osmehe i mržnju koja ih je odnela 13. avgusta 2003. godine.
srpski narod Panteliji Dakiću i Ivanu Jovoviću 13. avgust 2019. godine. Mi smo preneli sinoć vest da su porodice protiv postavljanja ploče, znači definitivno se to stopiralo i ploča neće biti postavljena. Pa ja sam upravo rekao, čim su nama roditelji rekli, ja sam lično konkretno bio kod Jovovića, čim su nama rekli da oni to ne prihvataju i mi to razumemo, tu bol. I njihov gnev i mi smo saučesni svega toga i svi kao građani Goraždevca nam je žao zbog toga, ali mi smo nemoćni bilo šta da uradimo. Ovo je bila po meni neka ideja dobra i kancelarina, ali nije se prihvatila od strane pojedinih i to mi, mi nismo mimo volje nišće htjeli da postavili, nemamo pravo na to. Nemamo pravo na to i to nema i neko da misli da mi smo htjeli ovo ili onu stranu. Ja ne želim nikog da povredim, ali istina je ova činjenica i dokaz je da čim se nisu saglasili, to je palo već u nedelju, nema toga ništa i onda smo pozvali kancelariju i rekli da su roditelji da se bune, nisu prihvatili i znači oko toga se odustalo. Danas bi trebalo da dođe pomoćnik Zoran Bojović iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju i mi ga sad ovih trenutka i očekujemo. Ja mislim da bi trebalo da stigne i on će da bude jedan od tih gosti koji će da bude na parastosu ubijene dece 13. avgusta. Dobro, Miloše, sa tim da završimo ovo naše jutro i ovo naše gostovanje. Bio je to predsjednik privrednog organa Miloš Dimitrijević koji nam je govorio o 13. avgustu i o problemu koji je nastao prilikom plana da se postavi spomen ploča na reci Bistrici. Miloše, hvala ti puno. Hvala vam. Ostanite i dalje uz naš jutarnji program, nakon muzičke numere ponovo se vraćamo u studiju. Ovo je naše jutro. Ovo je naše jutro. Ponovo smo u studiju. Nesuglasice o zemljištu oko manastira Visoki Dečani se nastavljaju. Zemlja u manastiru Visoki Dečani i dalje predstavlja spor između predstavnika manastira i opštine Dečani zbog presude Ustavnog suda kojom se priznaje pravo manastira na imovinu od preko 23 hektara. Lideri u opštini Dečani kažu da je to imovina javnih preduzeća i da je sud sproveo sporazum iz 1997. godine, kada je srpska administracija na manastir prebacila tu zemlju, prenosi Glas Amerike. Predstavnik manastira Visoki Dečani, iguman Sava Janjić, kaže da po odluci Ustavnog suda imovina pripada manastiru. Za nas je to pitanje vladavine zakona i Najvišeg suda Kosova. Takođe, nakon toga Ustavni sud je potvrdio odluku da je 24 hektara zemljišta koje je sporno skoro 16 godina prepoznato i dato manastiru Dečani kao njegova imovina. Ovo je konačna odluka kako je navedeno u presudi Ustavnog suda, koja se ne može poništiti i mora se izvršiti, kaže predstavnik srednjovekovnog manastira Visoki Dečani u Dečanima, iguman Sava Janjić. Ali gradonačelnik Dečana, Baškim Ramosa, je razmišlja drugačije, kaže da je presuda Ustavnog suda apsurdna. Ustavni sud je, mislim, doneo najapsurdniju odluku koju je jedan Ustavni sud mogao da donese, ocenjujući ispravnom odluku Srpskog parlamenta i Republike Srbije iz 1992. i 1997. godine, što se nažalost desilo 2016. godine, kaže Ramosaj. Odluka Ustavnog suda je konačna i ne može se poništiti jer obavezuje opštinu Dečani da sprovede postupak za priznavanje imovine na ime manastira Visoki Dečani. Ramosaj kaže da je 1992. godine odlukom srpske vlade hotelsko preduzeće Ilirija poklonilo 12 hektara zemljišta manastiru Dečani, dok je u novembru 1997. godine vlada Srbije prenela još 12 hektara od pčelarskog dobra. Kaže da zemljište pripada tim dvoma javnih preduzeća iz opštine koje je prema njegovim rečima preuzela tadašnja srpska vlada. Građani Dečana nisu ljudi koji su osvetoljubivi. Građani Dečana zainteresovani su da žive u miru sa svima koji žive u ovoj opštini. Građani Dečana su poštovali i poštovaće manastir Dečani, jer je to posebna vrednost i glavna je vrednost ovog grada u smislu istorijskog, kulturnog, verskog nasleđa koji smo mi kroz tradiciju i vekove čuvali. Međutim, ne prihvatamo da manastir postane prepreka u konceptu ekonomskog razvoja ove opštine. Primjena odluke Ustavnog suda ubila bi nadu građana Dečana da žive u ovom gradu, rekao je.
Iguman Janjić kaže da je nesprovođenje odluke lokalnih vlasti stvorilo mnogo zabrinutosti u manastiru, ali i kod međunarodnih faktora. To pitanje je takođe uključeno u izveštaj State Departmenta SAD-a o verskim slobodama na Kosovu. Mi čvrsto verujemo da će razum prevladati i kod lokalnih vlasti u opštini, kao i kod centralne vlasti, kao što je vlada. Uvideće da je u interesu i na korist svima na Kosovu da se ova odluka primeni i to će pokazati da je zakon na Kosovu iznad ličnih interesa, kaže Janjić. Govori da je u manastir Visoki Dečani došao 1992. godine i od tada je stekao mnogo prijateljstva, te da je tokom rata manastir pomagao građanima albanske nacionalnosti kao i srpskim građanima posle rata. Iguman kaže da je manastir Visoki Dečani, pored toga što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, takođe i evropska i svetska baština, kao i baština na Kosovu, i da je važno depolizovati kulturno nasleđe i zaštititi ga kao prednost za sve. Ono što je veoma važno za građane jeste tačna informacija i da na to ne utiče propaganda o tome da smo mi opštini prepreka, da smo prepreka razvoju ovog društva. Naprotiv, manastir je bogatstvo za sve. Svakodnevno imamo puno turista iz svih delova sveta i ti ljudi dolaze da vide ovaj manastir, ali oni dolaze ovde na Kosovo, tako da je ovo veliki potencijal i za samo Kosovo. Dakle, manastir nije problem, već je dobar za sve, kaže on. Članovi Lige istoričara Kosovskog ogranka Ali Hadri u Dečanima, čiji je predsjednika Škodran i Merej, kažu da se odluka zasniva na zakonima i nasilnim merama iz vremena Miloševića. Smatramo da je ova odluka nesprovodljiva i jedino rešenje za nas kao udruženje je da imovina bude vraćena na upravljanje opštini Dečani, odnosno šefovima preduzeća. Mi smo to takođe predložili parlamentu i vladi Kosova, koja bi trebalo da posebnom odlukom ovu imovinu proglasi za nacionalnu imovinu, odnosno državnom imovinom Kosova i vrati je na upravljanje, rekao je. Imeri kaže da su još jedno rešenje za poništavanje odluke međunarodni sudovi. Takođe smo pozvali opštinu Dečani da slučaj preda međunarodnim sudovima, jer će ovi sudovi moći da slučaj vrate na početnu tačku, kao što je slučaj suda u Strasburu, zato što smatramo da su ovom odlukom Ustavnog suda prekršena ljudska prava, rekao je i Meraj. Gradonačelnik Dečana, Beškim Ramosi, kaže da Kosovo nema pravni subjektivitet da bi to moglo da uputi drugim međunarodnim sudovima, a konačna odluka mora biti na Ustavnom sudu. Verujem i uveren sam u ono što govorim, manastir Dečani bi trebalo da ima isti koncept kao i mi. Manastir Dečani bi trebalo da živi u skladu sa građanima Dečana. Građani Dečana izrazili su i spremnost da žive u takvoj harmoniji u kojoj oni i mi, vlasnici ovog grada, moramo da uvažavamo jedni druge, tako da sam uveren da smo se razumeli, verujem i ubeđen sam i želim da budem uveren da je osoblje u manastiru u skladu sa građanima Dečana. Drugi politički aspekt je srpski uticaj, ruski uticaj i uticaj pravoslavnog sveta na Dečanski manastir, da osoblje manastira Dečani bude protiv ekonomskog razvoja, rekao je Ramosaj. Ali iguman Sava Janjić kaže da manastir Visoki Dečani nema probleme sa građanima, već sa nekim strukturama za koje kaže da im manastir predstavlja prepreku nekim ličnim interesima. Nadam se da će lokalne strukture konačno vidjeti da ova priča zasnovana na nacionalizmu ili bilo kakvom ličnom finansijskom dobitku nije dobra ni za koga i da ćemo u budućnosti moći da pronađemo načine za poboljšanje saradnje i života u miru, budući da ovaj manastir živi sa svojim komšijama već 700 godina i nadamo se da ćemo ovu lepu zaostavštinu sveta sačuvati i u ovom trenutku u kojem živimo, kaže Janjić. Obe strane i dalje veruju u svoje stavove, ali koliko je daleko mogućnost da se postigne kompromis između opštine i manastira u vezi sa zemljom. Mi imamo svoje pravo, imamo pravo od Boga, bez obzira na odluku Ustavnog suda i cenim da se generacije i generacije neće složiti sa ovom odlukom, zato smo pozvali na kompromis i izrazio sam spremnost da napravim kompromis sa manastirom Dečani kako da funkcioniše put, turistički kompleks, šetalište, lekovita mineralna voda, kaže Ramosaj. Dakle, ne vidim nikakav kompromis po pitanju sudske presude, ali kompromis je nešto drugo. Jednom kada budemo poštovali i primenjivali zakon i sudsku odluku, možemo pronaći različite načine da poboljšamo svoj odnos, kako smo to učinili više puta, o tome kako imati više dece, kako da više lokalnog stanovništva poseti ovo mesto, kako živeti kao deo zajednice kojoj pripadamo, jer smo deo te zajednice, imamo kosovska dokumenta, poštujemo kosovske zakone i živimo ovde. Šta god Kosovo bilo politički, ne govorim kao političar, mi smo ovde i želimo da živimo u miru, kaže iguman Janjić.
Čak i 3 godine nakon presude Ustavnog suda na terenu je malo mogućnosti da se ta presuda izvrši. Na sprovođenje odluke Ustavnog suda pozvali su i ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Kosovu, koji su već kritikovali institucije zemlje zbog nepoštovanja sudskih odluka i za koju kažu da nije otvorena za pregovaranje ili proizvoljno tumačenje. Ostanite i dalje uz naš jutarnji program. Nakon muzike prelazimo na prelistavanje dnevne štampe. Ovo je naše jutro. Evo nas natrag u studio, vreme je za prelistavanje dnevne štampe. Da, novine zašto Đukanović hoće da napravi državnu crkvu, lideri smo po investicijama. Dnevna štampa u izdanju za utorak bavi se odnosima vlasti i opozicije, Srbiji kao lideru u investicijama, ali i slučajevima afričke kuge u našoj zemlji. Idemo redom. Blic u udarnom naslovu donosi: opozicija smanjila listu zahteva, Vučić kaže daću im sve. Korak napred, popuštanju u odnosima vlasti i opozicije, lider Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović rekao je da opozicija ima 3 predloga koja vlast mora da ispuni da ne bi bilo bojkota. Predsjednik Vučić rekao je da će dati sve što traže, ali da rad ne mogu da pobede. U Blicu slavili 20 godina od oslobađanja Peći i Dečana, Haradina i pucao iz Kalašnjikova. Takve priče kruže već godinama da se to dešava kada su ovakva slavlja u pitanju. I čitao, kosovski mediji su preneli takođe isto ovu informaciju. Dalje, što se Blica tiče, on piše i o sportu, ali i o dešavanjima u regionu, zapaljive izjave u Crnoj Gori, zašto Đukanović hoće da napravi državnu crkvu, piše Blica. Sport, igrači i navijači veruju bolji smo od Danaca, Zvezda večeras u Kopenhagenu. Vozač spasao 47 putnika iz autobusa u plamenu je još jedan od naslova, a tu je i akcija Blica. Očistimo reke i jezera, očistili smo 11 reka i 5 jezera. Rezultati prve faze velike ekološke akcije Blica. Što se tiče Blica toliko, politika u udarnom naslovu donosi: nasiljem bi da reanimiraju proteste. Incident koji su izazvali predstavnici dela opozicije dobro je došao nekim funkcionerima Saveza za Srbiju kao izgovor za neučešće u dijalogu sa vlastima. Politika dalje piše: život na 38 stepeni posle jučerašnjeg najtoplijeg dana u 2019. stiže osveženje. U našim krajevima bilo je i većih vrućina sa čak 45 stepeni. Što se ovih naših krajeva tiče, ja mislim da je za danas najavljeno još toplije vreme u odnosu na jučerašnje. Da. Sa jučerašnjih 36 danas imamo 38 stepeni. Da, ovde kod nas na jugu očekuje se zahlađenje tek tokom sutrašnjeg dana, ja mislim. Čekamo to zahlađenje željno. Ostali naslovi u politici: agresija i ljubomora, okidači za masovne ubice, višestruke zločine čine osobe sa teškim psihološkim poremećima, ali su ipak psihijatrijski zdravi ljudi koje zakon smatra odgovornim. Da, Nigel Farage izvređao kraljevsku porodicu, lider Brexit partije na skupu konzervativaca u Sidneju. To je još jedan od naslova u politici. Demonstranti zauzeli aerodrom u Hong Kongu, odgovorno balansiranje između pevanja i funkcije, mač Sibinjanin Janka čeka Vajera, 4 slučaja sumnje na afričku kugu svinja u Srbiji. Dakle, opasno je jesti produkte od svinjskog mesa. Hoće li agent u mantiji dobiti ulicu u Podgorici? Još jedan je od tekstova u politici, čiji se naslov nalazi na naslovnoj strani ovog dnevnog lista. Da, to je sve što se tiče politike, a večernje novosti na naslovnoj strani donose patrola novosti na trasi Miloša Velikoga, pametni tuneli i odličan asfalt od Beograda do Čačka, najviše za 90 minuta. Saobraćaj će biti pušten u nedelju uveče. To je udarni naslov. Tu je intervju sa ministrom policije Srbije Nebojšom Stefanovićem. Vicepremijer, ministar policije, strane službe su pojačale akcije
nadziru i Vučića. Naslov iz Večernjih novosti. U Večernjim novostima možete pročitati još detalji masakra u Jabukovcu, profi pucači sejali smrt na Salašu, Financial Times o Srbiji, lideri smo po investicijama, danas objava rezultata, afrička kuga stigla kod nas. UEFA se iživljava nad Partizanom, crno-beli, 2 utakmice bez publike u Evropi. To je još jedan od naslova iz ovog dnevnog lista. A dnevni list danas, poražavajući podaci o poverenju najmlađih u institucije i političare. Vučić, Brnabić i Gojković dobili keca od mladih. To je udarni naslov u dnevnom listu danas. Tu je i intervju člana predsjedništva Pokreta slobodnih građana Petra Miletića o izbornim naslovima. Miletić, bojkot još nije konačna odluka, naslov iz danasa. Također, predsjednik na Dinkićevom putu, koliko je realan nacionalni investicioni plan 20 vredan 10 milijardi evra. Lideri Srpske napredne stranke prave novu predstavu za svoje birače, još jedan od naslova u danasu. I demonstranti blokirali aerodrom u Hong Kongu, Tajlanđanka Yingluck Shinawatra nezakonito postala Srpkinja. Tako otprilike izgleda dnevni list danas. Prelazimo na Kurir. Ovaj tabloid se bavi špioniranjem predsjednika Srbije. CIA, Mi-6 spremaju specijalni rat u Srbiji, hoće da izazovu nerede, imaju ljude u opoziciji. Ovo su stali naslovi u ovakvim listovima kao što je Kurir. Dakle, bave se nekim senzacionalnim temama. U Kuriru također je uputstvo kako i gde da se uključite na autoput Miloš Veliki. Monstruozno optužila muža da je silovao ćerke od 3 i 6 godina, horor u Melencima. Ovu vest su prenijeli i ostali mediji. To je otprilike ono o čemu piše ovaj tabloid. Ostaje nam još Alo novine. Alo na naslovnoj strani donosi lidera Pokreta snaga građana PSG-a uhvaćen u bahanalijama sa čovekom koji je osuđen za strašan zločin. Sergej divljao sa crnogorskim ubicom. Dakle, i Alo se bavi opozicijom, 8 miliona evra u Bugajićevim nogama. Još jedan od naslova, Crvena zvezda večeras juri pobedu u Kopenhagenu za plasman u Ligu šampiona. To je bilo prelistavanje. Šta nas očekuje u nastavku, Miliću? U nastavku ćemo govoriti o jednoj poznati rock band Kanda, Kodža i Nebojša gostovaće ponovo u Gračanici. Dakle, nešto kratko o tome ćemo najaviti nakon muzičke numere. Pa se ostanite uz naše jutro. Ovo je naše jutro. Poznati rock band Kanda, Kodža i Nebojša gostovaće ponovo u Gračanici u okviru manifestacije Noć alternative umetnosti. Ovaj beogradski sastav nastupit će 28. avgusta na platovu Doma kulture. Kanda, Kodža i Nebojša su više puta gostovali u Gračanici, a među ovdašnjim publikom imaju brojne obožavaoce. Osim KKN, u okviru ove letnje manifestacije nastupit će i drugi izvođači. Dan ranije koncerte će održati Dejana Pavićević iz Omnibusa i art band iz Kosovske Mitrovice, dok će kao predgrupa KKN-u 28. avgusta biti Detox iz Leposavića. Osim muzičkog dela programa, bit će održan i otvoreni atelje na kojem će učestvovati slikari sa Kosova, Vesna Sekulić, Bajram Mehmeti, Milena Popović, Goran Kitić, Jovana Smiljanović, Jelena Petrović i Nikola Ilić. Događaj organizuje Kulturni klub Gračanica uz podršku Kancelarije Evropske unije i nekoliko drugih organizacija. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radio Goraždevca. U nastavku, nakon muzike, imat ćete priliku još jednom da čujete dnevni radio magazin i vremensku prognozu. Ovo je naše jutro.
Slušate dnevni radio magazin. Zanimljivost dana. Tokom istorije brojne žene na neprocenjiv način dale su svoj doprinos svetu uprkos tome što su bile suočene sa polnom diskriminacijom. Čovečanstvu su doprinele izumima bez kojih danas ne možemo zamisliti život. Evo nekih važnih stvari koje svakodnevno koristimo, a za koje možda i niste znali da su proizvodi ženskog uma. Radnica u fabrici pamuka Margaret Knight 1868. godine izumela je papirnu kesu, ali muškarac pod imenom Charles Annan pokušao je da ukrade njenu ideju i prvi je patentira. Knight ga je tužila i nakon duge pravne bitke pobedila i dobila patent za svoj izum. Mary Anderson davne 1903. godine setila se kako bi brisači na automobilu bili izuzetno korisni. Šipku sa gumenim dodatkom koji prijanja na staklo patentirala je godinu dana kasnije. Dostignuća u telekomunikacionim istraživanjima dr. Shirley Ann Jackson dovela je do izuma identiteta pozivaoca i poziva na čekanju. Dnevni radio magazin. Dr. Marija Telkes odgovorna je za prvi sistem grejanja na solarnu energiju. 1925. godine preselila se u SAD i zaposlila na projektu koji se bavio isključivo ovom problematikom. Godine 1940. razvila je i učinila dostupnim prvi solarni sistem grejanja za domaćinstva, a u realizaciji projekta pomogla joj je još jedna uspešna žena, arhitekta Eleanor Raymond. Nancy Johnson je 1943. godine izumela prvi ručni aparat za pravljenje sladoleda. Iako sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo ko je zaista prvi proizveo pivo, podaci do kojih su istraživanjima došli istoričari govore kako je to bila žena, tačnije žene. Naime, pre 7000 godina u Mesopotamiji žene su bile zadužene za proizvodnju piva. Bila je to veština koju su znale samo i isključivo pripadnice lepšeg pola. Dnevni radio magazin. Prve protivpožarne stepenice na spoljašnjoj strani zgrade koje bi u slučaju opasnosti poput požara trebalo da olakšaju evakuaciju 1897. godine izumela je Anna Conley. Verovali ili ne, zaštitni balistički prsluk, poznatiji kao pancir, izumela je žena. Njeno ime je Stefani Kolek, a istraživanje koje je sprovodila rezultovalo je izumom pancira, tačnije materijala koji se koristi u njihovoj izradi. Izum je patentirala 1966. godine. Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Ovo je naše jutro. I danas će biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni, osim na severozapadu gde će biti nešto prijatnije sa najvišom dnevnom temperaturom oko 32 stepena, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren na jugu Banata, povremeno jak jugoistočni tokom dana, u skretanju na severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviše dnevna danas do 38 stepeni. Krajem dana i u toku noći se u severnim i zapadnim krajevima očekuje jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.
Ovo je naše jutro. Evo, stigli smo i do još jednog kraja našeg druženja u našem jutru. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje našeg jutarnjega programa. Na pažnju zahvaljuju Miljana Kološinac u režiji, Milić i Darko bili sa vama ovde u studiju. Bilo bi to sve, mi sad idemo na parastos stradaloj deci na Bistrici, o tome ćete imati prilike da čujete i vidite u sutrašnjem našem jutru. Prijetan dan vam želim. Prijetno. Ovo je naše jutro.